Na mwanchumo rigereri etaro yomurai bwense musikibiri Ruto imeji nsemo cia Mount Kenya nigo yagendera tukoria rero asanya ko bagutarira chi county cia Embu na boy county ya Tharaka Nithi unigo omurai bwense musikiruto anyara ko bagakwireri bagerio na gukwanira egitambukiro kiaye gyo komochora omukonyi bomurai bwense omusike professor Prab Kithure Kindiki elio koba omokonyo ye obene gosomo deputy president boigo ndiganya ko bagakwenekia na gusegete ganga yaye yo kwenekebna ense ya Kenya ngobwatiranere na koba egenteke ese agendete niganga yayo kwenekia mugendera asichinsemo chionsi imense ya Kenya roboti uru nigo rwariganigwa no mulikito Catherine Kwamboka Nyaboga Ibwense omuske Daktari William Samoei Ruto imeyoro gongo rwa Mount Kenya ritukuria kanerero nigo jaika ase chikaunti cia Tharaka Nithi na boigo ekaunti ya Embu. Tharaka Nithi hoye! Tharaka University hoye! Kukwana ase chinsemecho nigo murai bwense ase geta na gusingerera ekirenga kiaye ekenene no koreta obomo asa ba Kenya bonsi na boigo kubainekeria amagenderero. Huyu Professor Kithure Kindiki sio deputy president wa Tharaka na sio deputy president wa Tharaka Nithi na sio deputy president wa Mulima na sio deputy president wa kona fulani. Huyu ni deputy president wa Republic of Kenya. Sawa sawa. Chinga kichecho nigo mokonyi bomurai bwense omuske Professor Prab Kithure Kindiki asensemo yaye ateba nigo arachiko gendera kubwatira no murai bwense eluwekrania eganga ya serikali ase chinsemo chonsi buna omokonyi bomurai bwense ase boigo abulia barai bonsi na bakenya kobabwatesia ase ganga yayo konekia amagenderero. Mimi ni naibu rais wako kukusaidia kuendesha kazi ya Kenya. Lakini nikiendesha kazi ya Kenya hata hii sehemu is part of Kenya. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Kwa hivyo nikifuatilia barabara za Pwani na Rift Valley na Nyanza na Western na Northeastern na sehemu zile zingine zote hata hapa Mlimani, hata hapa Tharaka Nithi, nitafuatilia government projects on behalf of President Ruto. Si namna hiyo? Chinga kichecho nigo muske Ruto aerera buna niga bwate okwegena aso muske Kindiki no nyamagega yobochori obonene bwa 2022. Mnakumbuka tulikuwa Kadhuana? Pale tukiwa Kadhuana nikawaambia munipatie huyu jamaa niende na yeye nipange mambo Nairobi, karibu mkasirike na mimi. Si ndio? Siku hiyo karibu mkasirike na mimi. Nikawana hata wamama wengine hapo wametoa machozi. Lakini sasa mimi nataka niwaulize, huyu jamaa vile mnamuona amepanda hajapanda? Etara yo muske Ruto nigo era ikomoiro ritkore ankyo ase arachiko tarira ekaunti area ya Kiambu. Mkuripotere ya Getembe incheria Catherine Kwamboka Nyaboga.